Kayong Pirates sa kakarway trigleber arjar pusau. Kalayo ban panhap perdano e kelempung ilakay kejat bol. Kabalatip kung ka first TL Paryong Memorial Football Tournament arjar pusau. Ha kabakayaw pau Football Club berkatip dengan Football Club kilapoy siya ka final. Laban kadeo bagani kayong Pirates kadai kaway ni kiseng samla hapo ajong kaseng samla sinong rangtong Southwest Casillas District. Kabala penlaway kani kajing ilakay kum kadak kajing sa ajingkan mau. Yaw babu TL Paryong ubalak hatno. Bad ubadairu menteri bariam jo kasinong rangtong ubalan osnyang shibune kasinong katau menbau rangron hakane kasla perthei. Ha kajing lekai final kayaw pau Football Club kalalong kaladu ha kabakala penlimno ekatip dengan Football Club dalai lanot kol. Ha kane kasngi dan langru da ukhun kadu jong babu TL Paryong menteri jo kasinong rangtong ubakit bor lang nongrem kumukongsan ubah kaju kapor udah state president jo ka NPWF lembar kiwe de kiru rangba jo kasinong.